Hadian bakatanat Road Transport and Highways ke Sorkar Pedeng kalapan mi ya kejing penbena, ha kabedai ba kejing penkelai ke Central Motor Vehicle Rules kat kendai spa prapu kendai. Ha kabakinong nya kali kinom dan kamsyo ban ralang yaki license bat kikot kali. Nagaliang Sorkar jela kampadi opediang setia ya kani kejing penbena bat ke Sorkar kan sesyong bishar halor kani haswa bagan syim ya kano garai. Katkum kejing penkela thamai ke Central Motor Vehicle Rules kat kendai spa prapu kendai katnat Road Transport and Highways jong ke Sorkar Pedeng kalapan mi kejing penberapat ba banado kesitarik mentau benai risau arhajar arpo kadai ban penteri kami ke maintenance of vehicular documents and e-chalan lengba ke portal kenang ba onla ban kemi bnia ban penteri kampura ki Motor Vehicle Rules lengba kejing pendankam daki core technology kan yarap ban penteri kampura yaki traffic rules hakari bat kan wengru kejing sya pendek bat jing sya tlia jing nong syok hakari. Katkum kini ke kendon an lapan pau banado kesitarik mentau berai risau on don kam show bandra eki license registration certificate bat kikot kisla ke bedai bat ke insurance bat kiwe ladai kini kikot kisla lala ban pensisah lengba ke portal jong ke Sorkar halor kadia nak liang menteri ketenat transport ke jela ubak senyau balang dhar uloong bahaduk mentah ke jela kampat yok pediang ya kejing penbena jong ke Sorkar Pedeng halor kini ke bentah Kumta ke Sorkar jela kan sesyong ban perkat alor kania ban ulu ongru baman ba penmi ke Sorkar Pedeng ya kanu kejing betha ke Sorkar jela kan hapan buat bed Henry Laraja ba kejing betha kam ajing mentoy ne jing yarap yakipat ba ke Sorkar jela kala ban penkela ya kikat tu kan gi bentah uba senyau halang dhar ulu ong ba kani kam onla ban penteri kam heki jaka ke badan hakanong ba Henry kan long ke basitom 4 ban penteri kam heki thanu kendong namar ka jing bam biang ki network ne ke internet Mun kamu kan ada lupa barakah. Kelak dan lepas, everything's on the system dah. It's not a new thing. Biar lepas berapa. Tak kalau abang boji akan diet, nama kan network kamu dan mana cakap. Hablan network kalau abang check from the net kan tibitik automatically kan klik kan biang kod biang selalu dah. But that's already there. How implementation is yet to implement compulsory. Katanya kum kesti insyangsua. Namar ba for example ya oleh kum siapa langpi ya oleh kum siapa bos rai dun sekarang network kan mungkin check ih. Kata dia yet to decide. Tekot kum ka jemput ke rumah la dapat telekap je kene hakno berdor kat ajeng toy ke pajba Kajing betul lah bahapalat tang kajing sangilan implement ini mana that is the question. Take mencoba bak rusuk mun kamar kontrak lah that is already there kalau enggak advantage tang ba sibu yok jaka ko mila TV wada ka phone hamur keneng mi online hapuring mi online so hamulum ya kata biar dia to discuss whether it is feasible or not to implement it. Not only expect baka government could permit ya ka official notification lot. Not yet decided. Not yet decided. Government India kala ban I notify we have to implement as per rule no. Mimla sebut ya kita bigong. Ngapa kat kum gajing ibiang ka state la jong. Nakong hanapet sa kipai ba jong ade ban suk. Ngam de ni ko ngo ya ko no. Hanapet kum ni kipai ba kin suk kin sang kata de priority jong.